Pozdrav, danas pravim pileća krila u air fryeru i krompiriće, pa tako da eto hoću da podijelim sa vama. Dakle, prvo pripremimo pileća krila, ja ih ovako malo isjeckam jer bolji začini dođu do. Nakon toga dodajem začine, to ćete vidjeti, dodajem naravno so, biber, vegetu, crvenu papriku, malo jogurta i prezlu. I pustim to neko vrijeme da odstoji i da se začini upiju, da se piletina marinira. Nakon toga pripremim krompir. Ovdje sam pripremila krompir, isjekla sam ga i dodajem u istu začinu ulje, sol, biber, vegetu, šta ko voli, crvenu papriku i izmiješamo i dodamo da se peče u air fryeru. Stvarno je bilo ukusno i bilo je super. Mislila sam da je uzalud kupovina tog air fryera, ali ipak smatram da bi bilo poželjno da ga svi imaju, jer manje se troši uglja, manje se jednostavno i praktičan je za sve žene koje imaju posao, koje žure, tako na brzinu može da se ispeče i krompir i piletina i mnoge druge stvari. Moj air fryer nije toliko veliki, 3,5 litra, ali ko ima veću porodicu može da uzme malo veći da bi mogao da pripremi veću količinu hrane. Ovdje sam malo dodala još prezli i krompir je stvarno bio fantastičan. Fino se ispržio, krilca su se isto fino ispržila i sve preporuke.
I na kraju je to izgledalo ovako.